Күндү көрәчүләр бит бу түйәсер дадя саңа кинегеләре бихәкә биләһендәре кәлле бичик национальный кинега кахаты менеджеры Акулина Филиппова. Үтө күннән күндү көрәчүләр Үмит саңа сылынан Бишек национальный кыха атыттан истигник ағардалибин. Онытын бұйыл қаяндағаны әмие бұламытыгар сүрді қалбақ интерегіней проекттар. Кенегелер бар болуқтара, ол күрдік народ таптан ағар сұриятчыларын айымнелара. Оғылырған Аллах сұрудақтардақ ағағынай интерегіней электронный мультимедийный дағаны кенегелер бар болуқтара. Онна олыққа жағаққа, үліға қамнасқа туғалақ, практическай қабанақ кенегелер әмие бар болуқтара. Онытын билден турар эми кыһабыт арас агачылар бытыгар анан арас тирәһиннәре оңоруга проекттары, конкурстары, акциялары тирияга. Онтон быелгы үмит сылы астылар оголорган Аллах кенигелер бит. Ол курдук бу бөтүр тобурокап улатарым боллар минден. Ого самай таптан агар оннотон комогай коханнорунан үгүс көлөнө жону итен тахарбыт народный хуриятчыбыт кенигете тагыста манна кини үрдән тирехиней геройдардах онна комогой тыллах сүрдәк музыкальный коханнордак болан оголор бөтүр тобурокап коханнорун өйдөргөр катан калалар онна нойсус өйрөтелерге даганы худургу онон төрөпүттер оголоргар маннык коханнору аган нойсус өйрөтен кинлер өйгө тутар жогурдарын онна жогурдарын сайынараларыгар үрдәк тухалах. Онда бу кинегени художник Маргарита Яковлева интерегеней маннык геройдарынан, жеркен оюларынан сетерен хүрдән интерегене гына оңоран тахарды бут. Бу кага холобура маннык оголор болгом толорун тардар, маннык интерегеней түннүктердәк. Онтан салгы Айталина Матвеева ден эме саңа аптар быт маннык саңа кинегени оңорын тахарда аябыт ойнубут сайдабыт ден колбука кинеге. Бу колбука кинегенен ого колбука кинеге сорудактарына сирдетен ого жегер бар бутаркай материаллар муннан колобура ленте болдун, пластилин болдун, арас жерекен кумагылар болдуннар, тимек огуру болдун. Комуян кини бу оюлары ситерен образтарын аян бейте маннык сыгыран килейден сайдын сөп. Онна бу бутархай материаллар свойстволарын онна болгом толак болу беренега онон бу кинегени оттон ухун тымны да күннерге холобур жагалордокко оголорго көрдөрөн ойнуторго хайнарага туханын ден сүбелибин. Онтон өссө бихе маннык кинеге бар, белек кинеге. Тон ие ага онна ие ага сүрәхтерин чөпчүтә кырачан кей боллага ди. Кини магнагы сыласамай умнулдубат кере түгеннерин манна альбомга тиһен кини кайдак сайдан иһерин са-саһынан суруян картыскаларынан кергетен белетен өйдөбүнүк кына халарга онна оттон саңа кейкелбит жекергенигер маннык альбому белектир керексебиллах альбом бар. Бу альбомга алгыс огоган Аллах алгыс тетте кохоннор история бар. Онна маннык эме ияга сүбелерден кыра кинегелердәк бу кинегега ого ыйдарынан кайдак сайдан иһере кинен эрбетте уюлгата кайдак сайдара онна кини ахылыгын кайдак сөпкө аттаран ахатыга сөбүн эби хылгы кайдак килдерекка хөбүн онна вакцинация тухунан арас тухалак информация эдер ияга даганы эбелерге даганы сүрдәчөй интерегеней материаллар онна олорган Аллах рецепттардак онна бар бу альбом егер өссө кембердәк бу кембергәттән билдән турар ого күнсүрин көрбүт күнүгер тук жонса бытыя болбутун тиһен журналлардан кагыттардан кирген тиһен ие касып ону серге бу саңасылгаме тагыста тылбас кинеге Чингис Айтматов ден Кыргызстан оттон бар билер сүгүрияр таптыр суруячыбыт Кыргызстан народный хуриячты үле социалистический үле героя кини сүрдәк кең бай литературный хелестивени калар бытыттан бу бир самай эми агачылар сөбүлән акпыт кыгыл блаттак тирәкчәним ден кинегетин эми ухун күннергер агаргытыгар сөбелибит онон кинеге дордак болун бичигитте бирке болун ден Акулина Берт интерегене кинегелери келең бияқы бу үтү асырда кепсәбиккер мактана бу үләгәр канаскар сидихилери багара бу. Жакчыдаганы агар кихе курук элбәх билиләх болар.